Kigali. Nanone kandi FERWAFA yagize icyo ivuga, ibyo nibyo ngusuze kandi nongera kukwifuriza kugira ibihe byiza mukunzi wacu wa kigalipress aho uherereye hose. Ndagusuhuje kandi nkomeza kukwifuriza kugubwa neza uwo dukurikirana. Ni update news, akaba ari amakuru abagenda avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, aho tuba tugaruka kuri siporo yaha mu Rwanda. Nyimira tugaruke ku ikipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi wo kuwa kabiri saa 11 ubwo iza kuba yakongera guhura na AS Kigali. Nanone kandi FERWAFA yagize icyo ivuga, ibyo nibyo tuza kureberaho hamwe kandi tunareba na ekipe ya APR ubutumwa ikomeje kuba yaha abafana bayo muri rusange. Ibi nibyo tugiye kuba twagarukaho muri rusange, tubibutse yuko kandi ari kigalipress. Niba utarakora subscribe tugushishikariza kuba wayikora kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira no makuru abagenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ahanini muri siporo. Reka ngaruke mu kanya maze ubundi tuhite tuyarambura yose. Ekipe ya Rayon Sport muri rusange kuri ubu ngubu tariki 5 z'uku kwezi kwa 9 ikaba igiye kuba yahura na ekipe ya AS Kigali mu mukino wa gishuti yateguye kuri stade ya Huye. No kuvuga yuko ikomeje kuba yakitegura imwe mu mikino y'imuzamahanga ifite mu Misiri imbere. Ekipe yitegura kuba yakina CAF Confederation Cup muri uko kwezi twatangiye. Ubona yuko rwose mu mikino ifite iri kugenda yitegura neza na guhagarara. Ni ekipe rero ya Rayon Sport, no kuvuga yuko na shampiyona yo ku munsi wa kane itagikomeje muri iki cyumweru turimo. No kuvuga yuko ekipe y'Amavubi nayo ifite umukino uzayihuza na Senegal. Urumva yuko habayemo akantu kameze nka pause muri shampiyona yaha mu Rwanda kugira ngo n'uyu mukino uzabe wa Rwanda ndetse na ekipe ya Senegal mu rwego rwo gushaka itiki y'igikombe cya Afrika. No kuvuga yuko rero imikino izakomeza mu cyumweru gitaha, ariko ekipe ya Rayon Sport yarebye ivuga yuko rwose itabasha kuba yategereza iyo minsi yose mu rwego rwo gukomeza kuguma muri mpudu nk'abakinnyi muri rusange, igume muri fitness muri rusange. Ni kuvuga yuko yifashishije ekipe ya AS Kigali kugira ngo ibashe kuba yayifasha mu mukino bagiye kuba bahurira kuri uyu munsi tariki 5 z'ukwezi kwa 9. Ndavuga kuri uyu wa kabiri saa 12 kuri stade ya Huye. Twikomereje rero, reka dukomeze kuri Mukeba nawe wagize icyo avuga. Ndavuga ekipe y'ingabo APR F.C. ari ubutumwa yageneye abanyarwanda muri rusange, nayo iri kwitegura imikino ya Champions League. Ndavuga CAF Champions League mu Misiri imbere, nayo muri uku kwezi igomba kuba yahura na ekipe yo mu Misiri yitwa APR F.C. No kuvuga yuko rero ekipe ya APR muri rusange nayo yifuza kujyana n'abafana mu Misiri umukino wo kwishyura kandi w'ishonjora rya kabiri rya CAF Champions League. Akaba ari ekipe kandi y'ingabo izahuriramo n'uyu mukino uzayihuza na ekipe ya APR F.C. tariki 30 z'uku kwezi
kwezi turimo uyu mwaka. No kuvuga yuko rero abifuza kujya mu Misiri ngo bazafashwa ngo kubona ngo passport na visa ngo batabifite ndetse na visa ku bafite passport gusa. N'umukino rero uzayihuza na Pyramids, abifuza rero ngo kuba bakerekeza mu Misiri bagiye kuba bashyigikira iyi ekipe izahura n'iyi ekipe mu Misiri, ndavuga Pyramids, mu rwego rwo gushaka kandi itiki yo muri CAF Champions League, akaba ari icyiciro cya kabiri cy'amajonjora bazaba abarimo. Umukino rero gubanza wa APR izakiramo Pyramids FC kuri kigalipress stadium, nibwo uzaba tariki 16 z'uku kwezi kwa 9. Urumva rero ko umukino ubanza ari APR izawakira tariki 16 z'uku kwezi kwa 9. Uyu mukino ukazaba uzabera Kigalipress stadium, ndavuga Nyamirambo muri rusange. Rero no kuvuga yuko wifuza kuba yajyana ni ekipe ya APR ngo rwose ari hafi yo kuba yafashwa kugira ngo abashe kuba yabona ibyangombwa kugira ngo aherekeze iyi ekipe muri rusange. Twikomereje rero hari n'ubutumwa FERWAFA yageneye abakunzi bayo muri rusange, akaba ari ubutumwa cyane cyane bureba abafite amarerero cyangwa se bano bana batoya bakunze kuba batozwa gukunda ruhago muri rusange. Ni amarerero rero abafite bano bana usanga babigisha gukunda siporo cyane cyane football, akaba kandi ari ugushaka impano z'abakiri bato, akaba ari iki gikorwa cyateguwe na FERWAFA. Iri tangazo rero riragira riti ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FERWAFA ku bufatanye na Minisiteri ya Siporo Sports yishimiye kubamenyesha ko yateguye igikorwa cyo gushaka impano z'abakiri bato bafite imyaka hagati ya 12 n'imyaka 16 mu gihugu hose. No kuvuga ko abana bavutse hagati y'umwaka wa 2007, 2008, 2009, 2010 ndetse na 2011 kuva tariki 11 kugeza tariki 17 z'uku kwezi kwa 9. Urumva ko aribwo bazatangira kuba babakira. Iri tangazo rero FERWAFA yashyize hanze rirakomeza rigira riti ni muri urwo rwego duhamagarira amarerero yose y'umupira w'amaguru abarizwa kandi mu mahuriro ayikorera ashamikiye ku makipe n'andi yose ngo yifuza kwitabira icyo gikorwa gutanga imyirondoro ngo bitarenze kuri uyu wa 5 tariki 8 z'uku kwezi kwa 9 hifashishijwe iyo linki bashyize. No kuvuga yuko wifuza kuba yanareba iyo linki yajya kuri website ya FERWAFA, ndavuga www.ferwafa.rw, maze akabasha kuba yabona rino tangazo. Nanone kandi izi link akagenda zikandaho nk'uko uba abimubwiye. Icyitonderwa rero turasaba ko yiyandikisha amarerero ataratanga imyirondoro yayo muri FERWAFA. Wifuza kandi kureba niba imyirondoro y'irerero rye isanzwe iri muri database ya FERWAFA ngo yabireba aciye kuri iyi linki bari kugenda abashyira kuri iyi barwa FERWAFA yashyize hanze. Rero ngo aho ibikorwa byo kugaragariza impano no kuzitoranya bizabera ngo ni mu gihugu hose kandi hazatangazwa mu gihe cya vuba ahangaha. Ngo ku bindi ibisobanuro mwabakeneraho mwabahamagara kuri izi nimero bashyize kuri iyi barwa basohoye, akaba ari nimero 0788762628. Zisubiremo rero akaba ari 0782676268, maze ubundi ukabasha kuba wagira icyo ubabaza. Aya ni amakuru rero ya siporo aba yiriwe avugwa hano mu Rwanda, cyane cyane amakuru abagenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, tuba tugenda tubasangiza mu bakunzi ba Kigalipress aho muherereye hose, kandi tubashishikariza niba ari bwo kitwumva ko wagerageza gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira amwe mu makuru ya siporo abagenda avugwa mu bitangazamakuru ubigiye bitandukanye. Tubifurije komeza kugira ibihe byiza ndetse no kugira uwa kabiri mwiza turimo.